Sad još. To se sve elegantno reši, samo što pomoćemo da se adekvatni luteri koji su namenjeni da je naša usluga. I evo funkcija je, mi se bavimo marketingom. Firma Meriton Me iz Tivta je predstavništvo ovde u Crnoj Gori, a inače firma iz Srbije, iz Beograda. Uglavnom se bavimo marketingom, a pored toga uređujemo Wi-Fi mreže u Crnoj Gori, u kafićima, restoranima, hotelima. Imamo uslugu ovih dugmića, pozivanja konobara, to isto radimo i radimo uglavnom hotspot sisteme, to nam je u stvari glavna delatnost, da uređujemo mreže i da reklamiramo, da u stvari gosti reklamiraju taj objekat, što jeste restorane i kafiće preko društvenih mreža. Apsolutno, u ekspanziji je Jadranski sajam, svake godine vidimo sve više izlagača i mislim da je to pravo mesto i da je pravo tržište, pravo vreme za tržište. My flow is real mellow like a dream. Reality, I'll pursue my dream.